Alright Nkosi yami mina ke ngilindile nokumbaha nokumsoba yena ke umnikazi wenkundla ewe ke yazi ke uyabona ke mbulise kunini neke sifenze ngibulise kubo bonke ke abalandeli abazawusilandela lapha ke ndihleli nayo iyona ke number 1 fan ye Kaizer Chiefs sabe ke sithetha ngayo yona ke iKaizer Chiefs then emveni koko ke into bana sithethe ngayo yona ke iKaizer Chiefs ine match ezayo ingathi kuninze nizokuva khawuyeke nje ndithe nje Nkosi yami kunjani Siyaphila tata mhlekazi wami kunjani? Kuyaphileka Nkosi yami manakhondo. Nkosi yami khawutsho nje kubalandeli into bana ungubani wakwabani bakwazi ngantoni apha ebholeni. Mhlekazi wami ndikubulise bonke abalandeli amafeni wonke. Ndibulise nentona yami ngapha behind the camera. Yeah. Mfundini libeka ngalohlobo. Ndisuka kude man nale team. Mina umuntu kanje man negama lami maliphelele wonke amagama wami kuna Patrick wakamhopa ngijagele right school impopo Skororo village yeah unalikhona nyana bayibithi Skororo the best ever village yasemadladla lapha kusuka khona le team le Khosi Jesus Christ mfundini awungaboni izinto wena le team lengisuka nayo kude le team yamadala wami kahle kahle and then wena wangena kanjani kuyo kule team ndangena ngo 1986 yeah iqale phansi kahle kahle ngo 86 madala bangithengela ama Cox lawa Grand Prix sadlala ibhola le lapha estrateni nje so isikhathi esibhaya imagine 86 le ngikhuluma ngayo mfundini bekulingana lesikhathi lesi i-apartheid bingakapheli kahle yeah bisasebenza i-radio awekumameli noma kunini kunexesha la kumamela i-radio bingazi ukuthi okay isikhathi esikanje time athi bamamela i-radio amamela Chiefs and Chiefs winner I can see smile kumadala bona yeah kune man kanti intsanga yi ena time la ka rata bolo na rata onda kala duza bolo na rekela kisna ora nga bolo ngitini Cox or kisna bolo. Okay, up until time and introduce them on a team the Chiefs best team since now mangwalandela le team uzobona into eziright kule team mfundini hayi beyenza Chiefs. Okay, kahle wena ukuze ube ujoina iChiefs ngokwendlela endiva ngayo wena ujoine iChiefs because of umadala wakho and ke ngokumadala wakho wabesithi joina iChiefs uzoyibona into bana iyayenza izinto eziright nje iChiefs izawuhlala ikonwabisa wabe wena ujoina ngolohlobo kahle wena mhlekazi ndibeka ngolohlobo bona umadala wami he was my mentor was my principal akaseke umadala wami let him rest in peace uhambe last year litanyana bekumuntu akula but then that man bekuyi president yami into ezininzi ezindike ndasibona life in izinto akangibonisa ngazo angitshela ukuthi intwana life in kumele wazi uhlangana into kanje lithe manifika na ku Chiefs azange libe ne doubt ukuthi no man umadala ngabe uyandilahla kule team ngiyayibona ukuthi akanilahli kule team umbonisa into eright engathi nami ndizoyifuna nami ngibuyela ukuthi ngaba nabantwana balandele nami kule nto ihamba ngayo. Alright Nkosi masingene apha ke ngoNkosi njengento bana ngoku iChiefs seyisafa ngolhlobo zonke izinto ngoku asambi ngokwendlela uzukhumbula into bana iChiefs ilande uNabi yathi they are cooking so from usuka kuNabi uzukhumbula into bana kunabaqeqeshi vele bebekhona before ungamlibali into bana uHanti wayekhona ungalibali into bana kuyo yonke lonto le kwazobakho noZwane naye bekhona uZwane yena nizombetray kanjani nimbetray sekudlala eAfrica njemba senidlala eAfrica niyodlala nidlala neAl Ahly ifinal so uZwane niyamsusa nifaka yena uStuart Baxter akulapho khona naluza khona yona ke ifinal nina ke nimakhosi so ke ngoNkosi yami kuyo yonke lonto leyo since nanipheka till nangoku nisatsho into bana we are cooking as a Kaizer Chiefs
kuzawude kuvuthwe nini ukutya kuphekwayo kahle kahle natural? Wazi wena tata, kuzohlala kuphekwa. Kuyawude kube nini? Hayi, up until kube khona umuntu wazokwazi ukwenza izinto ngendlela yakhe, angayenzi izinto ngalendlela bamcela ngayo ukuthi kumele wenze ngalohlobo. Asithi kunabi, uhambile unabi ushiya amajita wakhe ayi2, and then if ungakhumbula kakuhle lamajita bafike bazodolokela lo mfo, bafike ezamatoliki bathi lo mjita isilungu akasazi, but bengimangala mawinile bakathethe isilungu ayi1. Okay, it's fine. Ke ngoku sifuna icoach. Okay, into ekhona le yakho this cooking ayikho into ekhukwayo lapha. Ingomani izoza yi-challenge bayiphekayo sekube kubonakala ngapha until sithole coach, because of okay check right now izoziphelela le league, and then mawungathi uyabheka ama officials we Chiefs, I think thetha ngama management kahle yeah, ayikho lapho ngathi bayibhekile ukuthi lo muntu bakamfaka amaviri lamajita la abasimiselanga, basimisela uhlala lamajita. So lamajita oyi2 ngoku ufuna ukuthi lamajita omabini lawa ayabetrayana ngoku because unapi ngoku akekho, so ngoku oyi2 ayabetrayana. Omnye ufuna into bana mayibe nguye umuntu obonakala eyakhe esaki starting lineup siwina, nomnye naye ufuna into bana mayibe nguye ovela into bana eyakhe team yawina mayinguye as a head coach, ngoba aba bantu abayana if ubajonge kakuhle into abayenzayo kwigame yokuqala iba ngomnye i-head coach, and then kwenye futhi elandelayo ibe ngomnye, and then kuyo yonke lonto leyo ufika kuchintshwa i-starting lineup. So ngoku wena ngokwendlela ubona ngayo intoni lento bayenza wrong? Lento bayenzayo i-wrong, and then ayikho lento bayenza ngathi right. Bheka bayenzani today ku-coacha lo uba head coach, le scheme sakhe siyawina, next game kuzocoacha lo i-head coach uyadliwa kanye uyadraw or nayo uyawina, next game kubuyela lo siyapi, why singabi ne-coach sibe ne-assistant coach? So umuntu azowazi ukuthi okay ndine first 11 yami, first winning team yami dinayo, lo ufuna ukuba neyakhe, lo abe neyakhe, azikwazi ukulima zonke izinto. Kodwa kuyo yonke lonto leyo abayenzayo xa ujongile wena loluphi utshintsho abalenzayo kuyo yonke lento abayenzayo? Itshintsho ngathi ngakhuluma ngalo ngiyibona ukuthi balitshintshile, batshintshe nje the winning system yethu, basibeka ku losing system, abazazi ukuthi bafunani. Back to losing system. Exactly, back to losing system. Basitsha it's like ubumamele enye radio maphumela ngaphandle mabuya sekukhala ezinye stitch manje awusaqhuma ukuthi khamba, abazi ukuthi bafunani, banekuyenza umuntu ikhona enye game angisakhumbula iyangidaka uChiefs, angidakwa ngibhiya kuphela, iChiefs yangidakwa this days. Kubanzima nyani ndoda, kubanzima ukuthi ndiye stadium dimandi ndithi namanje lana studio ticket belikhona, but indoda asambe ngathi hayi ngeSpanish Saturday because of bengazi ukuthi ukuya ngaya, yes ibengazi ukuthi ziyakhala. Ngathi kumajite kwami ndoda bangilathana nasendlini ngathi mfethu yazi ngizoSpanini, bathi manje ngo11 kanti wena uSpana ngubani isikhathi, ngathi ne man chava kumele kulanda umuntu airport yabona, and then ngibaka story kahle ngoba angifuni akumnandanga la. Bengana stress ukuthi imali transport, i-ticket, imali yonke lento ebikhona amajiteni laba kumele sihambe nabo, and then kule genge bekumele ngihambe nabo i3 wonke abantu bePirates yabona abangani bami labantu lawo. So ngoba nayo ukuthi ngisukele ngiqombile ngabathethisi ngore bazokufumana apha kuhlela apha lokushisa. Alright ke masiye nje asimnandi ayikho le situation sikuyo, ayikho mnandi, kunzima nokuthi ukhisela le badge, bengithanda ukuyikhisa le badge. Okay ke iway forward ukulungisa lando eseyiphana wena ucebisa into bana mayilungiswe kanjani lento le, ngoba ngoku sekumoshakele sekunjiya, and ababantu nawe mawuthi ayicheck management ayizimiselanga into bana ababantu iyabasusa.
so wena ngokwezakho imbono umuntu ubumkhalela into bana makalide iKaizer Chiefs ngubani ngoba ndawuthi ukujonga apha eMzantsi Afrika kunabantu ababini sebevela into bana ama-supporter ayabafuna uyavela uPitso uyavela uBhini ngabantu balapha eMzantsi Afrika noRulani ngowesithathu naye uyavela kwabo bantu so wena kwezakho wena imbono kwaba bantu balapha eMzantsi Afrika bangakhona na ukuyilead iKaizer Chiefs ngoba if wena ke yonke into usakhona into bana mawumemorize iKaizer Chiefs zange yawina amagame angako kanye yabamba ileague ibe nento eyibambayo ngabo coach balapha eMzantsi Afrika uyi-1 ucoach ibike yawina ngaye mna ensamkhumbulayo ibike yawina ngaye ingucoach walapha eMzantsi Afrika yayinguTed Dimitro the rest yabanye ucoach since ingocoach bangaphandle hayi balapha local then wena ungathini kuyo yonke le situation into bana ngoku okay makutshintshe kutshintshwa phi kuye kwephi sininzi izinto esifuna ukutshintshwa lapha kule team angikwazi ukuzibala zonke but masiqale ngoyokuqala lento emele etshintshe lapha kumele sithole icoach baninzi sobabalile abantu ngathi basebake bavela ungamkhothi nalomjidi coach izamalek ibengibheke article yakhe namhlanje naye uthe ilihlo athi hayi nami madoda ndingaveza if niyangifuna uyaqona kodwa mina bengibheke ubona umuntu afana noPitso uPitso angayenza into right even noBheni angayenza into right kodwa uBheni inkinga yakho le sengibhekile bazofuna ukuthi asebenze under ama rules wabo bamtshela ukuthi namhlanje loda siyagame uwenza kanje manje uPitso samazi uthlela apha yakhona uhamba nento yakhe nesikhwama sama rules wakhe akasishi ukuthi majida mina if ngiyangifuna ngifuna allowance ukuthi kuhamba bani kuhlala bani kudlala bani kanjani ngenzana ngama player itraining angifuni ukuthi mina ngizongitshela ukuthi kuhamba bani manje uyahlala lo akamela angahambe uPitso ukathi ngathi kuye ngathi wayazi culture eChiefs okay ukhumbula into bana uPitso hayi into bana uyayazi culture yeChiefs uPitso udlalele iMamelodi Sundowns as a striker uPitso from apho waya till yena wabe uba ngucoach then xa ecoacha uzocoacha iSuperSport mayesuka kuSuperSport uya kuSundowns then na kuSundowns kufika kwabheda uPitso ekhona then ukwabuya ke ngokwalunga ekambeni kwexesha so ngoku nilanda uPitso ngoku kuzoqale kubhede natural and then niphinde ninyamezele okanye ngoku senifuna into bana uPitso makenze into kwezi zinto sezikhona ngoba okokuqala kuyo yonke lanto imanagement yeChiefs mawuya coach bakhona akekho umuntu olazi ibhola lapha leKaizer Chiefs into bana kahle iculture yeChiefs ibiyephi exactly ngoba bonke ababantu ngabantu abatsha balandwe le bafika bonke ebebekhona badilizwe njengangoku abo Dr Khumalo abekho pha for ukuleader iculture yalapha so kuwo wonke lama legend yeyiphi legend wena oyibonayo into bana okay makulandwe uPitso ingakhona for ukubuyisa la culture yeKaizer Chiefs wazi sinawo ama legend ka serious like asithi mhlambe sithi sifuna iPitso angathi assistant coach sinabo singaba nayo assistant coach bakhona abantu babanjita amabhayo no doctor naye angazi ukhona naye exactly doctor mfethu if ungakhumbula ukaba ne chance udoctor coach le team asakhulisa le ntwana encane mawuzoya kuDoctor uzukhumbula into bana uDoctor uyicoachile iKaizer Chiefs and the time eyicoacha ebeyicoacha eno-Ace Khuse njengoba ebeyicoacha eno-Ace Khuse ibisimila lento bebeyenza nale yenziwa ngaba ngoba bengana head coach bobabini bebezi head coach ababantu beyileader bobabini
so ngoku niyenza ngabantu bangaphandle. Exactly, ngoba mathe tukubheka akekho noyi-1 wabo lama legend wethu kulama technical team wethu kulama coaching system wethu kuzomani kuza nabantu lapho. That's why sithi nokungcola sithi pizzo if sinayo power, because of sometimes mfethu ungakhuluma uyi-1 uthi nemani ngifisa ngathi kungaba kanje. Aba bantu baphethe le that power abekho kule nto wena ukuyo. Oh, and enye into ke endiva niphuma kuma game mane 4 games no win. Lama game lana i4 nwadlalile anina win kuwo. Bethwe 2-1 kwenye. Nabuya futhi nazogijiselwa 2-1 futhi. Nabuya futhi nazogijiselwa 3-0. Nibuya ngoku nizogijiselwa 1-0. So uliyonke lento lena intoni emayilungiswe phana kule cup pha Kaizer Chiefs? Mfundini na nikitseba gore ba re ngwana ga tshwere ke mala ngwana ra mo peita. Amakriza bakubiza athi uyazithola usibekela sonke asifake isipedi nge-sunlight. Ba re ne ngwana a ska ba le dinogana ka mmaleng o tlameha ga dula le clean and active because of what re ja everything ha lo ngwana, you understand? So nangazi ukuthi lapha ku-Chiefs manje kumele sipeyite bani. Kumele nipeyite noma kumele niqothe? Yeyiphi lento kufanele niyenze? Le nto emele yenziwe i-1 or kanye zi-2. Akuhambela amajita lawo abu-Cedric laba bahambe bavalelise ngendlela e-right bahambe bese coach abani, and then balandele umjita lo wacoacha i-DDC azobamba lama game labashekileyo iligi iphele sibone something different. Kulandwe yena asuswe from i-DDC azocoach azonceda ngapha ancede ngapha understand ngoba ama-game nina esenisele nawo I'm sure 8 or 7 i-Durban City khona i-glow list imagesi i-glow list i-Obit i-glow list ibe i-TS Galaxy i-glow list bese uyabuya iPulukwana i-glow list iyalandela Orlando Pirates i-glow list futhi bese uyovala nge-Sundowns ku-list yakho. Lama team i2 ngawo luzawuvala ngawo. So ngoku kuyo yonke lento le Nkosi yami uthini ngayo ngoba ngoku mabesuka aba unalama game wena asesandleni kufanele wadlalile ngoba imagesi yona uzawudlala nayo kayi2. Khumbula into bani imagesi ilwe le relegation. And ke uzukhumbula into bana naqala wawudlalile nePulukwana City yabe ilwe le relegation. Kwabhetha. Yakubetha wahamba mazinyo.com enesmindendorp. Ubona ines game le eDurban City. Tinale nanto ukuthi ngaya stadium kwale eDurban City. Ma iDurban City uyayi. Dinele feeling le disafuna ukujonga into zami ukuthi zime njani. Dinayo. But ngisho ukuthi nge21 ngizoba ngibusy kakhulu. Lokudlala amagezi. Akumnandanga. Nge21 ngathi ngizoba ngibusy. And then ikhosi labe libhizi nge21. No, akithi kumele ngicheke i-draft yami ukuthi umsebenzi yanini. Nge7 ngizoba ngifree. Ngizoba ngenze next lapha. Nge7. Yeah, ngathi ngizoba ngihlangana neObit. Okay, mawudlala neObit uzabu free. Yeah, ngathi ngizoba ngifree. Nakhona angikho sure. And then nge21 ngizoba ngibusy nge21 ngibusy kakhulu. I21 mose uzabudlala nemagesi. Into ngeke nge-stadium angikwazi ukuya stadium udlala nemagesi ngizoba ngibusy hayi ukuthi kuba kudlala amagesi. Kumnandanga na children angeke. Hayi
Even if besidlala Eh. nemambasi bengizoba ngibusy. Just ngibusy Okay, ke. nge-21. Okay ke ngoku And then if singahluleka le Eh. game ye-15 nami ngizoba khona ngizobona ukuthi ngenza siyenza njani sibonisane singamajita wekhosi. nibonisane Sahluleka ningamathi game ye-15 ngisho ukuthi kwebheda futhi nge-21. ukuthiwa njena nili khosi nine match eniyenzayo kusasa khangityebisele nje le match imatch yamasupporter into bana niyofuna into bana impendulo zenu maziphendule ngokwendlela eright ngoba kusasa ndiyabona nje into bana kuthiwa kune match ekhoyo nge7 sika March ebheke Naturen so kuzabe kuhanjwa ngo9:30 icho ipost le endinayo apha so phana nje into bana nisiya eNaturen kusasa yintoni lento ibange iye yabange into bana nibe nibheke eNaturen kusasa Wena nkosi yami ngithi nikubekele kanje njengoba wazi ukuthi ayikho i-team la eMzansi inama supporter njengekhosi ayikho i-team le ikwazi ukugcwalisa i-stadium njengekhosi ayikho i-team ine-voice ama-supporter ane-voice njengekhosi sike saba nento man mongakhumbula kahle emva le business into ukuthi bathi yibethwa ubucoach e-stadium after game so sathi ukuhlala phansi sayilungisa ngenye indlela yethu uthi amajita asingabethaneni if sine problem asitholeni indlela yakulungisa ngithi bona sababethi abucoach siyabayeka ngoku asababethi bayaluza bayazidlisa bona kumele babe ne-option ukuthi kahle kahle siyavalelisa or zihamba singachongo sizofuna ngefoni ukuthi asisekho na so kusasa so kukhona memorandum kumele uhambile kusasa kunohambe kumele kulanjiwe ayiyo le Chiefs sijwayele le so yilonto libanga into bana mabeke ahanjwa kusasa sifuna into ezininzi man ku Chiefs i-culture Chiefs mayibuyele back if ngoba ama rumors ndoda maninzi if vele lo mjita ukolota sangoma makabhadala makababhadala if kwabakolota ndoda and ndiva nezinye inkulumo enizithethayo nithi nina ukuba lento lena ibhizi imali nina ningamasupporter eKaizer Chiefs makatsho umuntu awungu into bana no yena ulekha ngemali bese nina niyakhona into bana nidibanisa imali niyamncedisa for into bana afumane kulunge khona apha kumele alungise khona sibaninzi that's why isithi team le this is like a government le team sibaninzi ngeke sihluleke ngoba siyayifuna le win thina nifuna win nini that's why bona every day sigcwele stadium if sifuna win that's amakatsho ukuthi majita ndiyahluleka ngento ekanje man kufuneka ingoma ezi10 ngapha singayenza iplan so kusasa uyanithembisa into bana nizawubuya nento ephathekayo kule match kusasa njengento bana ninohambo elibheke Naturen ngoba namhlanje zi6 kusasa zi7 9:30 nisemgaqweni mhlazami obheke Naturen uzongibona phambili ngizoba ngidonsa phambili indiwe and then kwenzeka singayifumani answer kusasa njengenjwayelo but hayi sizoniphendula after 2 days you understand but into siyifunayo ile siyifisayo no matter about after 2 days but le 2 days bazosiphendula ngayo ngoba ngeke sivume bazosiphendula after 5 days 5 days is too much iyos cost kuze kuphela league isithi bazosinikeza i-answer izos-cost alright ke nkosi yami hayi andivile ke nkosi njengento bana ubona into bana ke kuhleli yena ke yazimane umnikazi wenkundla lona ke ilandlord yase Israel